wonderful, wonderful name of our Lord Jesus Christ. Fatalo fatu tato ainga ekalesia. Thank you for coming early. Thank you for coming on time. Hallelujah. Praise the Lord. Tapena ilo tangata le nei taiao le a amatalia le tato wa onga sa. If you haven't got your Bible, please get your Bible in the house of God. Amen. Mailo tu spaia, get a book and paper, book and pen. Praise God. Hallelujah. Ele nei taiao ya avea ya o fai masui o le sunga le taitai ele ongo sa fa talo fatu ele tato wa ongo sa le nei taiao. Praise the Lord. Amen. Ya tato fa aftaia le atua ala le talo. Tamama tau te vi ia lawa fio le nei taiao tu ina atu le nei taimi tama. It is 11:10 a.m., Lord, and we surrender this time, Father God, to you. Ia whaapea o nga lue ina lo nga pa ia ila o ona o le a tala ina lawa fionga pa ia. Mātou whaalongolongo fo i tamaya o fionga. We pray, Father God, that you clarify your word more into the hearts of your people today. Ia whaatasi mai lawa fio I mea uma mātou te whaia le nei yaso ia mawalunga, masanga vi ia I lawa fio. We also pray, God, for your protection over our family that's coming on their way on the road, Lord. Pui pui leo leo ia te ila tautau nuu mai I le mātou whaleta talo ma le manuia le vi inga fo ia tu I lawa fio. We also pray, Lord, for your blessings and your favor, Father God, upon anybody that's viewing this live right now. Ia e whaamanuia I o lātou loto, le ase mana onga. May you bless their hearts, Father God, this morning. In Jesus' name, and everyone says, Amen. Praise God. Ia vi ele to le nei taiao. O le nei taiao, we are continuing and we are standing. I le nei fo I masina atoa I le tatou mataupu lea o le tatalo e lea o noa. Amen. Praying without ceasing. Amen. Tatalo e lea o noa ia o se autu ua whapeona whaamalama-lamaina e le tamau le fale po le sunga le whaafeanga inga. But this morning I honor this opportunity to just to have a little lesson on it. Amen. What is praying without ceasing? We hear and we understand what it means. O le tatalo le lea o noa, o le tatalo e le muta. Praise God. Praying without ceasing is never-ending prayer. Amen. It is ongoing. Praise the Lord. Tatalo lea o noa, lo tatalo lea I le atua I le muta, o lo tu ina atu lea I le atua, o lo manaonga, nei, taiao. Amen. Le aso asau, le siva yaso, same thing, praying without ceasing. Amen. Tatalo e lea o noa. I would like to encourage you because what I found out in this topic, and this is a testimony of mine, like what it means to me to pray without ceasing. O le ale winga o lea tu ainga o langa lea e o lai tato I le tatalo e lea o noa. To me, like it's as simple as being aware that God is with you. Amen. O lo wola I lo mauti noa lea o lo o yai lea tua maoi. Praying without ceasing, it's like acknowledging God because you know that God is there, even though we don't see God. Amen. O le tato wola ma le mauti noa lea o lo'o yai lea tua. Being aware that God is with you. Everybody say it together. Being aware that God is with who? Is with you. Amen. Praise the Lord. Okay, turn your Bibles. We'll just start off with this verse before we get into the story that I want to read on this morning. O le tatalo le lea o noa o lo I loa lea is knowing that God is with you, being aware. O lo mataala lea ma lo whaamuamua lea o lea tua I so se mea. It's not a tradition ele whaapea e tatalo fo inga le kako, like physically pray over and over, but it's just a belief in your heart. You know, even if you left the house in the morning, it's a tatalo leo leoa on your way to work, or even during your lunch break, or even at school. You would find those still moments where you just honor
God in your life. O lo I loa lea, o lo soifua, o lo iai lea tua maoi. Being aware that God is in your life. Amen. Praise the Lord. So if you have your book or your Bible this morning, turn to Proverbs chapter 3, and we're going to read from verse 5 and 6. Ole nei mau se mau masani. I think I remember I encouraged this message to the youth, this verse, scripture to the youth once. But we'll read through it. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Amawala utusi fai mai amen. Oilele mawata tusia. If you have the Samoan Bible, to spaya Samoa ole faata oto lona mata upu e tolu au lona fai upu lima maleonu. Okay, if you have your Samoan Bible with you, ole faata oto le tolu au lona fai upu e lima ileonu. Okay, I'll read out the English and you just follow along with me this morning. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight." Amen. If you have the Samoan, can you read it out if you have it? Why if you fight Samoa? Kau ngamai kau umai ka kur fa Samoa. Kau ile ka fai kau mai. Do you need a mic? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, it says, "In all your ways submit to him." That's the key point, and that's what I want to talk about this morning. Amen. In all your ways submit to him. When you plan out your day, the things that you need to remember to do, amen, the stuff that you need to get done during the day before night comes. Amen. The verse here says, "In all your ways submit to him." How do we do this? How do we submit to God, like living our daily lives? Amen. Olo tatalo le ile atua. Praise God. Olo tu inatu leo au fuafuanga umalava ile atua. For example, us parents, we always pray for our kids. Amene. Ele yole whanau ile aonga. Praise God. We always pray for God's protection over them at school. And it's a routine thing. Ole tatalo lea e lea unua. It is a routine. Peo lava lau whanau le sonofua, asolua. You keep on declaring and you keep on saying, God, protect them in Jesus' name. Amen. Submit your ways to God, and all your ways submit to him, and he will make. See, part of why there is power in praying without ceasing. Olo tatalo lea unua, olo ta watu lea ile atua mea umalava lea te fuafuaina. Amen. Because we always say that o tātou e fuafuaina o lea tuaia. E whātaunuina. Amen. We plan and God will make it happen. Because in the second part of this verse, this is Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. In the second part of verse 6, it says, "And he will make your path straight." E whaasao ma whaatonu e lea tua oa. Oh, wala. Amen. Mai se pate vi ia ile atua. Praise the Lord. You know, slap the person next to you and say, "Are you here? Are you here?" Praying is one way of submission to God. Amen. Olo tatalo le ile atua. Ole ola tatalo le tangata. Olo tu ina atu lea. Olo tangata ile atua. Being submission to God is praying, having a prayerful life. Amen. Ole tatalo ole tangata elea unua. Praise the Lord. Amen. Ole tato tatalo atu ile atua ta watu mea umalava ole atato faya ile aso male aso. Praise God. If you have afufonga ma ile atua ilo leo, tell the person next to you, you know God wants to hear your voice. Did you guys find the Samoan translation? It says, "Ia efa atua tua ia Yehova maloloto a ai awalea. Ai awale fa'alango lango ilo lava tamai." And then verse 6 I just spoke about, "Ia e manatua o ia iyo wala uma." See, remembering God in your daily schedule. Like right now, I want you to think of, even today, like coming here. Did you remember
God at all, like waking up? Now be honest. Amen. Na yala lo le tayao, maybe you just grab hold of your phone, look at the time, and got ready. Lea fatoa e manatua mai lava lea tua now as you're sitting down. Amen. But it says, ia e manatua o ia I yo wala uma. So no matter what it is that you're doing, praise God, manatua lea tua. That's what I mean. Like my definition or understanding that prayer without ceasing, o le tatalo lea unua, is you being aware that God is with you. Amen? Ola le tangata e au noa ma le tatalo. It's kind of like a relationship without communication. Amen? And we know what that is like. You know, so many times us parents, they give those silent moments for like, I don't know how long for, but that's what it looks like when you don't communicate. Amen? So think of that this morning. Prayer without ceasing, o le tatalo e leo noa, se I whātai taila le ola le tangata e au noa ma le tatalo. Lona winga ya, ele ai masea, communication with God. Tell God how you feel. Amen? Praise God. Tell God what it is that you want to do or what it is that you're scared of. Praise the Lord. There is so much power in living such a life. Ia e manatua o ia yo wala uma. Praise the Lord. And then it says what? Ona whaatonu tonu ai lea e ia o lavala. Praise God. We need directions from God, and that's why we pray. Amen. We need blessings from God, and that's why we pray. We need healing from God, and that's why we pray. So praying, pole tatalo e lea noa o lo mauti noa lea malo talitonu lea o lo o ya lea tua maoi. Amen. Praise the Lord. Now I'm going to go through a story with you this morning. Not going to be a long story, but I want you to turn to this book. This is Luke chapter 17. Tato tusi le nei taiao o le luka lea lora mata opus fulfitu. Verse 11 to 17. Hallelujah. Now, I don't know, like how many, if you count how many times you pray, ona e whaatulanga ina lea o au me whai lea. So, for example, during one of our whainga lotu one evening, I think it was last week, I said to my kids, like, how often does God come into your mind? Amen? O le fesilia swai le whanau. You know, if you were to count or put a number on it, how many times do you think of God, or do you even talk to God, or how many times a day? Like just, and then some of them say 4 because they are counting like when you wake up, you pray. When you eat, you pray. When you come home during the loko of Yafi, you pray. So they say 3 or 4. Amen. And some of them said, oh, countless, because God is always in my mind. Praise the Lord. Amen. But this story here, it talks about gratitude. Have you got your Bible with me this morning? This is Luke chapter 17. Amen. And verse 11 to 17. If you have your Psalm 1 Bible, we'll just read out verse 11. 11. Oh yeah, that's a 11. We'll read it all the way to 17. Can we read it nice and slow? I want everybody that's watching to at least hear it, because some of them don't have Bibles. Praise the Lord. Verse 11, Luke chapter 17, verse 11 to 17. Sa faitau fatasi mele faasamoa ia wa malanga o ia Yerusalema wa ui ia i Samaria makalilaia wa o atu ia i le tasi a ai ona fetai ia i lea ma ia o tangata le pela e to atino ngafulu wa tutu mamao mai i latou ua latou alalanga mai, ua whaapea mai, lea li ie, Yesu, ia ea lofa mai a te imatou. Ua silafia o ia, ona whetalai atu lea o ia te i latou, ina o ia whaali atu o tou I whaitaulanga, ua latou wo, ona whaamamaina lea o I latou. 15, o le tasi o I latou, ua nai loa ua whaamalolo ina ia. Ona toi fo'i mai lea o ia. Ua vivi atu I lea tua. Male leo tele. Ua whaapau whao o ia I ona vai. Ona whaafetai mai leo ia te ia.
o le Samaria fo'i o ia. Se fulufitu, ona fetalai atu leo Yesu, ua faa pe atu. E lei faa mamaina ea le toa tino ngā fulu. A o I fea le toa iwa. Ua lei loa, amen. Ua lei loa ni e toe fo'i mai e vivi I atu I le atua. Ua le nei tangata ese. Amen. Praise the Lord. This is the story about what? This is the story about 10 lepers. Everybody say lepela. You know, lepers is one of the disease back in the days, and you hear often in the Bible. Right now, they have a cure for it. Praise the Lord. But back in the days, apparently these people, like as soon as you get this kind of disease, you are isolated. It's so like isivaeng ai fafoato le ai. I mean it, like you're not cared for. Like there's no hope for you anymore. I mean it, that's how sad this story is. And I want you guys to like understand this thing about these 10 people. Apparently, they're not from the same country. Amen. Wa le fai mai I le mele na uia toa Yesu o Galilea mafia. Samaria. Praise the Lord. So these people were isolated, you know, they're just going through pain and just waiting for atalioti lato. Amen. And then Jesus happened to walk past where they were, and they call upon Jesus and they said, Lord Jesus, have mercy on us. Amen. If you are listening to the story, I mean, I want you guys to go home and read more about it. But first of all, these people are in pain, and most of the time, like this is something that we are so guilty of. Amen. Amen. It's only when we go through like pain. Amen. It's only when we are sick, then we what? We just remember that there's a God. Amen. Praise the Lord. So that's one point that I want you to write down, that it's for us to take hold of the fact that, you know, God is saying when we are in pain, it's the most communication He gets from us. Amen. So these people, 10 of them, I don't know pe matutua, but yeah, 10 lepers. It's se fulu ia lepela satutui fafo le ai, you know. I think they were like on the road or something, on the side of the road. Anyways, they called to Jesus, and you know what Jesus said to them? So in my own words, it's like, go and show yourself to the priest. Amen. You can follow it in the English translation. I'll try my best to explain it. Praise God. Now, in the culture, like, I was just wondering, why would they go? Like, first of all, they're sick. Like, why would Jesus say that? But Jesus said this to give them hope. Amen. Ya ave se la so fa moe fo ingale o le ala ala to malolo. Now, the culture these days, like, they said that a o le taimi ua fa malolo ina I se tangata lepela. When a leper is healed, amen, they have to go to the priest and show themselves. And the priest will actually, you know, like check their skin and check how their body is, and to make sure that they are completely healed. Amen. So the question into mind as I was reading the story, why would Jesus send them without healing them first and then send them? Amen. Praise the Lord. Sometimes when we pray to God, it's not automatic like healing that we need. It's faith. Praise the Lord. Jesus wanted them to have faith. Like, as I was reading the story, I was thinking, none of them asked Jesus, like, how do you expect us to go? You know, we're just going to get kicked out. The people in the village is going to tell us to go back to where we're from because we're not allowed. Amen. But they did it anyways because they listened. Praise the Lord. They walked to show themselves to the priest. Nalato savali male mauti noa ole mamai. Amen. Nalato savali malato su sai faatonunga Yesu. Because I guess this is it. That's it. Ale manuia loa ile fa malolonga le Yesu, then I guess they're done for. Amen. Praise the Lord. Anyways, on their way to the priest, from Mailotisa Valley, and then, you know, all of a sudden they realized that they were healed. Amen.
And then sadly, only one of them what? Turn around to thank Jesus. Hallelujah. To atasi lava le tangata, like, I guess as they were walking like, sa vali o atu iluma o faitaulanga, probably close in front of them, but then this one person realized, oh my goodness, we are healed. Amen. Oh my goodness, I feel better. Hallelujah. So this one person turned around and went back to Jesus. And we hear it as we were reading, heart of gratitude. Amen. Praise God. This is the second part of our prayer. We pray because we what? We thank God. Amen. So the point more, like first point I want you guys to write down, because this is a good lesson for you. When we are in pain, we pray. Not that it's a good thing, but just to remind you that we shouldn't be communicating with God only because when we are in pain. Amen. The second thing is heart of gratitude. Amen. Sometimes the only reason why we get down and pray is because we thank God. Praise the Lord. So this one person that turned around, went back to Jesus, fell on his feet and said, thank you, God. I am healed. Amen. Say lo le fesilia Yesu. Ele ito se fulu o to lea nao. Amen. Wasn't there 10 of you? How come only one person came back? Praise the Lord. All of them were healed. I was wondering, like, maybe only one person got healed. No, they all got healed. Amen. Na faamalolo ina umalavalato tasi lavale tangata na manatua iai. Only one person thought of God. Only one person, thought of taking the effort, taking the time to come back and say, God, I thank you. Amen. So, how's your prayer life? Tell the person next to you. Are you praying when you're in pain only, or are you praying just to say thank you to God? Prayer without ceasing, being aware that God is with you. Amen. See, this one person that turned around, like, and it even mentioned what kind of, which country this person is from. Ophir. Samaria. It says that this one person that turned around is from where? Samaria. Amen. Praise the Lord. Like, it really does help. You know what? Out of the 10 people that were healed, only one person got something back from Jesus, and that is a blessing. Amen. Ole fa'amanuianga leo le tangata e loa ola fa'afetai. Ola fa'afetai meo wa e maua. Amen. Be grateful for what you have. Praise the Lord. Amen. Be grateful for the family that you have. Praise God. Because some people, amen. So don't take your families for, amen. I want to ingalo ia itato ona tato wola e faafetaia le atua. Praise the Lord. You know, the other thing is that like once you have, it's a ma'iloa ile ma'ileo le pela, that's it. Praise God. I don't know what situation you're in right now. Maybe you're saying, I'm out of options. Amen. Maybe you're saying, that's it, I've given up. Jesus is with you. Amen. Jesus is whispering to you, and this is a message or encouragement for you too. You know, you're working or you're at school, whatever it is that you're planning for yourself. Praise God. Prioritize God in your life. Put aside everything just to come and say thank you to God. Amen. Because, even Jesus questioned their hearts. Sadly, that is us sometimes. We forget to thank God, even waking up in the morning. Amen. It's a new day. Thank you, Lord, for this day. Praise the Lord.
Thank you, God, for the air that I breathe. Praise the Lord. Whaingofia ia o na talia manuia. But sadly, e whaingatai le tangata o na toi whaafo i le vi inga, ma le whaafetai i le atua. Praise the Lord. Mai se pate vi ia i le atua le nei tai au. Amene. Praise God. And that is our Sunday school this morning. That's all I prepared for us. I know it's short, but you know what? Take the lessons. Amene. O le ola lea, o le tatalo e lea, no o le tangata, o lo I loa lea, o lo iai lea tua maoe. Being aware that God is with you. Amene. Ai ese fesili, you know, I'm open to questions. Ai ale ai tato tu lai mai le nei tai au. Praise God. Any questions? Good. Malama o mole vasenga le nei tai au. Ia tato tu lai mai. You know, let's just stand this morning. Tato, we'll just sing a song. Lo uanganga faamanu mafaafetai ole atua Sing it together, hallelujah. Si ia elo ule maalanga elelei oh elo uanganga sing it again. Lo uanga. Praise the Lord. Hallelujah. Faman mafafit. Ole atua ole vavau na teu umau oe siae sia elo ule maalanga maalanga elelei Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, God, for your word, Holy Spirit. Lord. Ia avea I mātou o ni tangata mātou te ola I la wafionga tama. Let us be in line with your word, Father God. Our prayer is that you forgive us, Lord, for mangalo I mātou, as we are learning our lesson this morning, Father God, about how important it is to be thankful, to pray, Father God, to you, Lord. Mātou wola tatalo I lea o noa tama. We pray, Lord, that you continue, Father God, to strengthen us spiritually, physically, mentally, Father God. In Jesus' name. And everyone says, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, yeah. So, okay. Yeah, your teachers. Oh, okay. Yeah, my team from the mole time is so busy. I say, yeah, my so sing Elena Tayao.
Praise the Lord. Hallelujah. Ia whaaloaloa mailo lima ilu manei. Ole asa talo e whaamanuia le tātou senge. Ia mawhaumailoa le tātou aonga sa. Hallelujah. Heavenly Father, we pray, Lord, and we surrender to you, Lord, the offering of your children this morning. Our prayer, Lord, is that you bless them, Lord. Walamani ngaluenga na alamayai nei manuia. Ia e whaamanuia e lau whanau. Continue, Father God, to strengthen them, Lord. O le taulanga lea tama awalo finangalo mo le matoa o ngasa. Whamanuia mai fo i oe hanganga pa ia. Take the lead of everything that we are going to do this morning to honor you, Lord. In Jesus' mighty name. And everyone says, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tata wa o mai se vaenga pito sili ona taua. Praise God. Shake your shoulders a little bit and get yourself ready. Amen. Ta pena ilo tangata le nei tayao. This is something that we give to. This is something that we give to God. Ole tato taulanga vi inga. Amen. So please don't be distracted. Amen. Tato mighty, keep still in the presence of God. Praise God. Ai o lua atu le nga pa ie lo loto le nei tayao. Ia e tapuai lo watua ma le file mu. Ia e tapuai I lo watua ma le saolotonga. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise you, Lord. We'll just sing one fast song. Amen. Before we start, we'll just sing one fast song. Or, yeah. Praise God. Hallelujah. Siva mayai mo le atua le nei tayao. Praise the Lord.
te vi ia ile tua. Ta pena ilo loto le nei taiao. Hallelujah. Ta pena ilo loto le nei taiao. I just want to read this verse out. This is Psalm 107. Salamo selau male fitu lona fai upule luas fulutasi. Praise God. Male luas fululua, it says, it reads, Ia vivi iatu ilato ia Yehova. Ona olona alofa, maona vavenga, ua fai ile whanau. Amen. Amen. Hallelujah. Ia vivi iatu ilato ia Yehova. Ona olona alofa, maona vavenga, na fai ile whanau o tangata. Ia lato fai taulanga foi I taulanga o le vi inga. Ma ta'u atu male oli oli anangaluenga. Hallelujah. I believe as you are standing in the house of God, na whaamalolo ina oe le atua, or God has had somehow healed you. Amen. Part of our worship is to say thank you to God. Part of our inga o le toi whaafoi leo le whaafetaya le tangata, le whaamalolonga, ai meise le alofa tu no le atua ilunga ia te ia. Ta pena ilo loto le nei tai au. Praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Alue mai oia lona paia. Mai mai oia lona paia ilo sola whanau le nei tai au. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise you, Lord. Honor this opportunity. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, oh God. Hallelujah. 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 Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. I want to remind you, Amen. family, hallelujah, as we're standing Hallelujah. in the Praise you, presence Lord. of God. For some of you that came late, we were just talking about a story. Amen. And it Amen. highlights your heart of gratitude. But it Hallelujah. also highlights Jesus' heart for you. Amen. Glory, Jesus. I just want to talk about it for those of you that came late so that we are in the same boat this morning. Amen. I want you to understand that they cried out to Jesus. Amen. And you see, Jesus heard them. Amen. Hallelujah. Jesus remembers you. Amen. Amen. Glory, Jesus. Hallelujah. As you are standing in the presence of God, this song is for you. Amen. To honor God. Amen. There is nothing. But Jesus heard their cry. Amen. Jesus can hear your heart as you are standing with me this morning. Amen. Allow the Holy Spirit to minister to you, but know that Jesus remembers you. When all else is falling apart in your life, stand and know as a child of God, He will not leave you Amen. nor forsake you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, glory,
Just like the heart of this one leper person that turned around. That is how our hearts should be as we live in this life. Know how to glorify God. Amen. Know how to honor God. Amen. Ya eola ete loa faafetai matoe faafoi levi inga ile atua, because this is our purpose. Le mele na fausia ita ua ile atua. Ya toe faafoi atu ya te ia levi inga male faamanu. Hallelujah. Bless your heart this morning.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live Talk to your to God. worship you. Bese ai lo loto ile atua. Hallelujah. To worship you I live. Glory, hallelujah. To worship you I live. I live to worship you. Hallelujah, Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Let's sing it again. Hallelujah. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I
mā le taulanga vi inga lea, o le whawhatai fo lea, o loto lau whanau ta mai le nei tai au. Father God, as we always declare that we cannot make it, Lord, without you, Lord. Mātou whawhetaia oe ta mai mea umawa e whaia mo mātou. Tu mauia te oe le vi inga e whaavavau lava, and everybody says, Amen. Hallelujah. Mai se pate vi ia ele tua le nei tai au. Glory, hallelujah. Praise the Lord. We're just going to sing one fast song and then walk around and say hi to your neighbor this morning. Amen. Ave se ata fia ilo uso le nei tai au. Tell them that Jesus remembers them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, usumai tato pese wala awa tuai le tamale fale ile nei taiao sumole fafiangainga ya Mikaele o Peta Pureta ya mole upu fola ina le atua. Hallelujah. Tato tulai mai pea as we sing this song to honor the man of God preaching his word. Hallelujah. Holy,
e le suia lava o e le tua. So se taimi mātou te tāpua i ai. O e lava o le tua, e paia, e mamalu. O e o le tua e tatau mo no mea i ai le viinga. A o le taulanga lea lau whanau, mātou o mai e si iti atu i a te oi. A wai le whaia ni o mātou whalongona le tua. A o le sini ma le wha moi moi. Ia mātou langona le tua lo walofa mai a te mātou. Le ala leo le mātou pese. O le ala leo le mātou tāpua i atu i a te oi. Wa oi o le tua o lo soifua. O lo soifua pe lava whaaftaita ma nei tai au. Wai toi au mai. Mātou te o mai ai le tua e whalongolongo i lau tuspa ia. I lo wao mai a te i mātou. Nga ia mausali ma mawaa i mātou le mātou wala awina whaaftaita mā. Le ngā luenga lilo o lua ngā pa ia. E nā te wha malosia i mātou. Whaaftai le au. Whaaftai whanau pese ina uvi inga. Te tālo le tua ia whaaloto te le ina i la tau ta mā. E au mai masaili le tua lou mamalu. Ne ia mātou langona whaatasi le tua. Lou ngai oi mai a te mātou i so se taimi mātou te o mai ai. Whamanuia lau e kalesia. Ai lava le tua o mātou mafuta le nei tai au. Ia whamanuia ia i mātou umalava. Whamanuia i le tino ke riso. So se tūlangi le tua lo whea ngai matapua inga. O le mātou te talo whaaftai nei tai au. Mātou te si tia atu i lau o fio. Lolo lo mātou whaatau waa le li. Ai tu mau atu lava i a te oe. Le vi inga nei maso mai o le whaavavau. E whaavavau lava. Ala langa whaatasi le whanau o le tua. Amene, ma amene. Amene. Whaaftai atu le team. Fatalo fala i lo tua oi. Fa malo iai. Ai ese tala manaia. Ai ese lo au le lei nei tai au. Alo le fai taulanga le tātou ainga. O mua ona whatalo whātu le pa ia maualunga tātou mawhitanga le nei aso. Ai lava i seo pitu matua se ia o lava nei a tātou whana witi whatalo whātu. Lautou au auna ia i le nei tai au whatalo whātu fo i lau o le tala lei so stafo nei ke lope o lo e whaafonga mai ai. Whaamanuia tele le tua i lo mafuta mai fo i nei aso. Pefo nei taime whatalo whātu ai au auna tutofia le tua. Whapea le au whainga luenga pa ia le tua. Le ngata le nei tua o le tovine. Ia whapea fo i le suai o le tō whamnino le fionga le tua le tamā po le fionga i le anualo. Sunga ia Bishop Tavai, ia whapea fo'i le pa ia ma le mamalu o le suisunga i whawhia ngainga. O le lofa tu noa i so Staffon le ke lope, ia whaatalo whaatu. Tātou ainga i manu rewa nei. Ia whapea fo'i uso au auna, le ainga o le whaatotua. Ia ua mai a fo'i sau ninga o le nei. Aso ame le ave sau pati pati ve ia le atua nei tai au. O le salamo e fulma le ono, ia su e iai lau tus pa ia, nā o le a maua mai ai se au wha le anganga mo i tātou,
Le to e lua sai e te toi o le tātou masina le nei o le tatalo e le au noa. Salo le amtanga le nei masina pe a whai o e manatua sa a o ina i tātou ma launga ina le upua le tu e ala nei meo le tatalo. A tasi ai man nei tae au, ave se pati pati mo le tātou whai a onga. Ia awa le o uina o le thionga le tua mo i tātou umalawa. Ma wala utusi in ta ofi mai le salamu se lausu mo le ono, por fa Samoa, por fa Peritania. Au te manatu o le manu lau tio nei masina o le a whailea ma au o sa vali nei tae au. Tatalo i le au noa. E peo na o uina i tātou nei tae au, ai se aia la i ona tātou tatalo. Au lea fo i se tā ua o nei meo tatalo i leo langa o le tangata whale anganga. Amen e tātou whale. Au tātou wawa ai atu i le tatalo o tangata o tā vita i le tua ina ia whaola i a te ia. Ina ia lavea i a te ia. Ina ia whaafou i a te ia. Ina ia toi whaato atoa i a te ia. A wal tangata o loo tuli tuli loa mai e ona fili. E whapena fo i le nei sa valinga ma le nei fo launga whale anganga lo tātou iai. A o folau malulo sa awane ngalo ia te oe o lo muli muli mai o tātou fili. Vi ia le li. Vi ia le tua. Au tatalo lea na tatalo il tangata o tā vita. I le atua ina ia feso soani mai. I le atua ina ia whaola mai a te ia. Au whapenao na sola sola mai ona fili e fasioti a te ia. Amene. Ai se ae ta tau ai on tātou tatalo. Ai se a tātou te tatalo ai le tua. E whaftaila i le tua nei tae awa whai lena e misi la o ngasa. Le ala walu watu le. Le isi vaenga o le. Le fionga le tua mo oi. Pelo tua oi. Le ala e manuia ta uai le. Le wanga muli muli. Amene. Ai se ai tau ai on tātou tatalo i le tua. Tātou te alolofa i le tua. O ia lofa i le tua. So we pray because we love God. And if we don't pray, does that means we love God? Tātou te tatalo i le tua ona tātou te alolofa i lea. E ai se ai tātou te alolofa i le tua. Ona o ia na mua i alofa mai a te tātou. Amen. We pray because we love God. And we love God because God first loved us. Amen. So we don't just pray. We pray knowing that we love God wholeheartedly. Ele na ona tātou tatalo i le tua I mea tātou te mana na oai. Pe o upu al whaia onga tai au nei a. It is very sad when we go to God when we only need something. O le whaanoa noa ia. Pe a whai tātou te o atu I le tua te talo.
ina ua tātou mana o mia se mea. Amene. Ina ua tātou le mawhaia o se mea. Mi ia le li. E mana ia la nei vaenga ia le wau mai e le atua mo tātou. E wha ato o toa ina i le upua le atua mo tātou. Ia mana i vaenga ia na au mai e le tātou whaia onga leita e au. Amen. So why we pray? Because we love God. Tātou te tatalo, ona tātou te alo lofa i le atua. Lua, tātou te tatalo, a wā tātou te whaalango lango i le tua. We pray because we depend on God. Amen. Hallelujah. Nei waenga na e ala ai, e te tau ai. O na tātou ta talo i le tua. Hallelujah. Leisi waenga, tātou te mana o mia on ta talo i te atu i whaoso songa. O aina au mai ale whaoa onga le ia te tātou. Yesu Keriso. We pray in order to resist temptation. Amen. Mana ia le upo le tua. Praise the Lord. Tātou te tatalo ona e mana o mia o na tātou te atu i le whaoso songa. Le anga o le fili le sauea. E whaoso e maa. E mana o mia la tātou o atu i le atua ile te talo. E tātou te atua i le whaoso songa. Amen. Mai tal tonu foi whaatasi ma lo a inga tai au nei. E alan tātou pa ui whaoso songa. Ona ua tātou le tatalo. Whailei lo tua oi soli. Ko angala i kalo malopa uso. Hallelujah. Amen. Now mi on tātou tatalo. Ona lo whaatonuina i tātou eleli. A tātou o tusia mātai o o mai ai Yesu Keriso i ona sou. Ile a wala e tatau ona tatalo ai. We go in the book of Matthew, Jesus command the disciples to pray. So we pray because God command us to pray. Amen. Ele o se mea e whaia i tātou whiwhilinga, me taun tātou whaia, ono lo whaatonuina i tātou e le atua. Oi ai. Toi lua. Mana o mio tātou talo, awa e tatau i tangata o na wala aulia le atua e ngalue mai i le whaolatanga. We need to pray because it is necessary for man to invite God to act in salvation. Tatou film leo le tausanga nei tatou fono au le sa tatou yai nei tausanga. Invite God. Amen. Tātou te mana o mia on te talo wai te tau i tangata umauna. Vala au lia le atua ngā lue mai. We need to pray because it is necessary for man to invite God to act in our salvation. Hallelujah. We need to pray because Jesus Christ, our role model, pray constantly. Awao Yesu Keriso lo tātou whaataita inga sili na tatalo o ia e lea unoa. If we
look into the life of Christ, many times Jesus went away and prayed. So as us, we need to set apart ourselves to pray because we love God, we depend on God, we pray because we need to resist temptation, we pray in order for us to manatua, to invite God to act. And we pray because God commands us to pray. And we pray because Jesus Christ is our role model. Pray constantly. Amen. Ia leli. O mawala lau tusin leita yau. Ia leli. Tatou faitau fe lafu ai. Te manatu ina ia faitau tatou tusi. Lea tu wai, ia leo mai a te au, a wau te whaatua ia te oe. Tātou whaitau whelafulafu ai, wheupelua ia. Salamo e sfulmaleono. Psalm 16. O mawalautus. Lea tu wai. Ia leo mai a te au. A wau te whaatua ia te oi. O tangata pa ia, o i latou lava o i le lalolangi, ma e wasili o na lelei, o loo ia te i latou loo fia uma. O Iova o loo tofi lava ia ma la wipu, o e lava e whaamanuia o loo tofi. O te whaamanua tu ia Iova, o le whaatonu mai a te au, o le pōfo i e ao mai ai a te au o loo mawhauwhau. O le mea lea e fia ai lo loto, ma oli ai lo mamalu, e malo lo fo'i lo tino ma le saunga le mu. Spun matasi. Amen. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o lana fionga pa ia. O le amana vaina mo i tātou i le nei aso. Au, o le vaenga mua e whaiona a watu mo o el taiau nei. Tolu a vaenga ia la tātou whaasoa ai i on tātou manolo lea. Au ana i misi se meo mea i e tasi. Le anga o tatalo lea al tamalo ta vita i le atua ina ia whaola i ate ia. A lewa uma ona avatu i ate oe le mafuanga, ma le wha moe tatauana e tatalo atua i le atua.
O le vaenga mua o lo whapenao na whailoa mai e le fionga le atua ia te tātou. O le tātou tūlanga i le li. Di ia le atua. O le tātou mauti noa ma le iloa le lei o le atua. E whapei o na tatalo o te tangata o tā vita i le li. Whai mai upo o tamā loa, le atua ia e leo mai a te au. A wau te whaatua i a te oi. Amene. O le atua o lo tātou whaola ia. O le atua o ia o lo tātou talita. O le atua o ia o lo tātou malua papa. God is our preserver. O leo i a te oi. O leo whaima malafitanga i a te oi. Ina ua e whaatua iate ia. O le upu whaatua le tonu i tuspa ia. Nai te maua le whai mua. O lo wha matalaina mai le winga e peru o le atua o leo. O le atua o loo iai le wha moe o le tangata. O le atua o loo whai malafitanga o le tangata. Lea le whai mai le tangata o tā vita, le atuai, ia e leo mai a te au wau te whaatua i a te oi. David know his position in God. Malama le lei tā vita i lona tūlanga i le atua. Nā te ilo le leia i le atua, i lona vā malona atua, lea neia whaamatala ina atua i le atua. I lana tatalo. He defined God in his prayer. Ameni. O le atua o lo iai tātou wha moe ola. O le atua o ia tātou te sulu whai ai. O le atua o ia tātou te wha moe ai. Ameni. Lea lau tatalo atu tā vita i le atua, ia e alofa mai a te au. A wau te wha atua atu ia te oi. Ameni. Hallelujah. Our position in God. O tātou tūlanga i le atua. O lo i loa le lei o le atua. Ma le tātou i loa le lei o le atua. Tātou te whaamatalaina tuai i upu o tātou te talo. O ia e na te pui ma la vea ia te i tātou. O ia o tātou whaamoe ola. O ia o tātou lafitanga. Amene. God is our protector. Amene. Vi ia le atua. Na mauti noa le leie tā vita. Lona saunga le mu. I le puinga le atua. Amene. God's protection is certain. God's protection in all encompassing. Spiritually, physically. Le puinga le atua. Amene. O le iloa le leila tā vita o lona tūlanga i le atua. Sia fo le whai puelua. Amene. Lo uanga ngai. Wa e whai atu ia Iova. O oe lava o lo wali. God, you are my master. O lo manuia e le au noa lea maoi. Amene. Vi ia le atua. God is our master. O le atua. O i o tātou ali, peilo tua oi. O le atua o i o tātou ali. Mana o mi o tātou tatalo. O i o matai o matangi. Amene, o i o le atua fofoa. O i o le atua e au lana puli. He mai e tala tangata o tā vita, o oe lava o lo ualii, o lo manuia, e le au noa lea maoi. Lau ainga aua e te la fua i le tua. Mi ia le li. O tātou manuia o leifea. O lai le tua. Amene. God is our master. E ta tau i le tua. Lo tātou usi tai. Amene. As a master, God deserves our obedience.
As a master, God values us highly. Pe vai il matau tia o le tua le whatulanga ye ye tā vita lon tangata. Amene. Ta tau I le tua lo whailo tua oi. O sta I le tua li uso. E tina, ta ma, usi ta I le tua. Ai se ai me tau tātou usi ta I le tua. O loo whaatau wa hinga I tātou e le tua. God values us highly. Amene. You are highly favored by God. Who is that God? Our master. Lo'ua ngā ngai. E mei alau tuspa ia. O oe lava o lo'ua li'i. Amene. O lo'u manuia e lea unoa lea maoi. Wai ai. Aleluia. O lea tua tātou te loto ngatasi ai. God is our unifier. Hallelujah. Not only He deserves our obedience, e tatau I le tua lo tātou wola usu sitai, e whaatau ina I tātou e le tua. God values us highly, and God is our unifier. E pole alo wita e te au, whailo tua oi. Toli, pole alo wita e te au. E au mai e le tua le loto ngatasi a tā ua. Amen. God is our unifier. O le tua tātou te loto ngatasi ai. Pei mai lai al whai upo e tolu. O tangata pa ia, o I la tau lava o I le lalolangi, ma e ua sili ona le lei. O loo ia te I la tau loo fia uma. Tangata e ola usi tai le tua. Ea, e fia iai le tua. E whaaloto ngatasi e le tua. Amene. E tā ua I la tau o tangata pa ia. Wai ai. God unites us with true believers into an eternal family. Amen. God unites us as the only true God. Fe me alfa upo e wha. E wha teleina o lātou ti ngāo e vave o atu I se tasi. O a lātou taulanga I mea inu o whaia I le toto te le se saaina. Ma o lātou I ngoa o te le tā ua I o ulau ngutu. Amen. Alleluia. O le atua nā le sa whamatalaina e tā vita I lan tatalo. Whape I mai oi mau pe tatalo I le atua. Amene. O e whaai loa atu I le atua lau tūlanga, le lua vā, ma lau atua, e te loa I le atua, e le o le tele o tātou upu, a o le moni o tātou tatalo atu I le atua. Le atu wae ia e leo mai a te au, a wau te whaatua ia te oe, loua ngā ngai, wa e whai atu ia Iova, o loua lii, o lou manuia e le au noa lea maoi, o tangata pa ia, o I lātou lava o I le lalolangi. Whea le tātou te iai. Lalolangi. Ma e ua sili ona le lei, o loo ia te I lātou lou fia uma. Amene. Aleluia. E vai ngoa umar vaenga mua tātou launga. Ave se pate vi ia le li. Knowing our position in God. O lo tātou I loa lea o lo tātou tūlanga I le li'i. Aleluia. Tātou te I loa I o le atua o I o lo tātou whaola. O le atua o lo tātou malua papa. O le atua tātou tea. Tātou te manui ai. O le atua o lo iai le mauti noa I lana. Pui puinga ia te tātou te saunga le mu ai. Amene. O I o tātou ali. Tātou te usi tai atu ia te ia.
Awa o ia na te whaatau wa ina I tātou. Na te au maia le loto ngā tasi a te I tātou. Amen. Hallelujah. Our God is our preserver, our protection, our master. Amen. Our unifier. Lua o le tātou manuia mai le tua. E lo toa oi. O le vaenga lua lo tātou iai. O e I. O le tātou manuia mai le tua. Our blessing from God. Si sila fai po e lima. O Yehova o lo tofi lava ia mala wipu. O e lava e faa mawina lo tofi. Male fai upo e ono. Ua fuafua ina mo'u le whanua I mea vale vale noa. E moni wa ia te au le tofi mata ngō fie. Hei upo e fitu male valu. O te wha manu atu ia Yehova, o le wha tonu mai a te au, o le pō fo'i e ao mai a te au o lo mawhau whau. O te tuu Yehova i o luma e le au noa, a wā I lo I tū tau matau o ia, e le wha ngai e tia ai lava. O le tātou manuia mai le tua. Our provision in God. God is our fullness. Amen. O Yehova o ia o tātou tofi lava ia. O Yehova o ia o tātou ipu. O tātou tofi e matango fie. Hallelujah. Tātou te mana o mia le tua. We need God. Because God is our portion. Amen. We all need God. Tātou te mana o mia le tua. God is our cup. O ia o tātou wipu. Hallelujah. O lewa faa mawina I tātou. Hallelujah. God guarantees our provision. O au maia le tua ia te I tātou lea. Wha mauti noanga I yana wha manu yanga mo oe. Mo au, mai tātou uma. Oiai. Are you with me? God is our portion. God is our cup. God maintains our lot. O ia na te a. O ia na te whaawawina. O ia na te whaato toina. O ia na te au maia mea lelei. Te lolo ainga. E le au maia e le tuani mea lelei. Mo na o le aso le nei. A o na sau le tua ia te oi lana wha manu yanga. E le sau na o ni mea lelei mo le aso le nei. E le sau na o ni mea lelei mo tae au. E le sau na o ni mea lelei mo le tausanga le nei. E sau lea. Sau male ato atoa. Ameni. And that is why we need God. O le mea lea tātou te mana o mia ai le tua. Leanga o le o lo wha mawina I tātou. O ia o tātou tofi e mata ngofi. Pe me ata vita o ia o lau ipu. Amen. Hallelujah. O lo tofi lava ia ma lau ipu. O e lava e faa mawina lo tofi. E vaile el mangai. Amen. God guarantees our provision. He maintains our blessings. Amen. Ese manuia o le aso le nei, ese manuia o ananafi, ese manuia motai au. Hallelujah. Ma o mea foi le tau tātou tatalo mo wha manuianga le tua. O lea lavaia. E wha soa mai le tua, ana wha manuianga ia te I tātou. A lea le au wala o wha manuianga le tua. Our obedience. O tātou wa. Ola usi tai ile.
E tatau I le atua lo tātou ola usi ustai. Amene. Ale sa tātou iai lunga. He's our master. He deserves our obedience. Amene. Ia ngai hia fia ali o oe. Ai sau amanuia o le atua o lo muli muli mai a te oe. Mal tangata foi leo ta vita len ta talo fe mea. E muli muli mai foi. Anga le lei manga lofa ia te au ia so o lo wola. Amene. God is our portion. God is our cup. He maintains or guarantees our provision. He has marked out the place of our eternal life. Ua ia whaailongaina le mea tātou te no nofo ai e whavavau. E le whai mo tātou le larolangi nei. O whea lo tātou no moni. O le langi. Amene. Le mea o lo iai le nofo a li o le atua. A le whai mei alwha upo e lima le sa tātou whaitawina. O e lava e whaamauina lo utofi. Praise the Lord. God has marked out the place of our eternal life. Wa ia whaailongaina le mea tātou te no nofo ai e whaavavau. Po le ale maa nei o lau whale, le ale maa nei o lau tāwale, le ale matalasi o le mea nei te nofo ai. It is only temporary. E na o mo sina taimi. Amene al tātou wa. Tofi e whaavavau leo whaamawina Yehova mo tātou. Mai a tāwita o e lava o e whaamawina lo tofi e whaa. E whaavavau. Ua fuafuaina mo u le whanua I mea vale noa. E moni ua ia te au le tofi matango fie. Amen. Hallelujah. Pe te nofo I Savai, pe te nofo I Whale Alupo, pe te nofo I Papua New Guinea, pe te nofo I Afghanistan. Pe mea ale fionga le tua. Ua ia te au le tofi e matango fie. O le tātou nu moni le whaatali mai mo oi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God is our portion. We all need God. Tātou te mana o mia lea tua. Amene. Po le ale tele o tātou tupe. Po le ale tele o whaamanuyanga lea tua ia te tātou. We all need God. Amen. I ia le li. Aisea. O le na te whaafou mai a te tātou. O le na te whaafia mai. Ai ai ngā a. Aia. O le whaatonu mai. O le whaafia mai. O le whaato mai. I mea tātou te mana nao ai. Amen. God is our refreshment and our happiness. Hallelujah. God gives us access to all that He is. O le na te au maia. O le na te foa I mai. O le na te taitaina I tātou I mea tātou te manuia ai. Amen. Hallelujah. Esel mtautio le atua. Amen. God is so powerful. Hallelujah. God abundantly gives us all we need. Aua te toe tatalo I le toe sisi mea. Lewa wa au mai e le tua mea ia te tātou. Amen. Hallelujah. Mea ia te talo ale apostolo I le kalesia I Filipi. Aua ne ia. Po pole o tau se me tasi. A ia faa I lo atu. O tau manao I mea lava I le tua. Ilea. Tatalo, male, whaatonga, atoa, male. Malea. Whaafe tai.
O le na te au maia mea uma mo i tātou. O le na te fōa i mai. O le na te taitaina i tātou. Vi ia le li. Ua fuafuaina mo o le whanua i mea vale vale noa e moni wa ia te au le tofi matango fie o te whaamanu atu ia Iova o le whaatonu mai ia te au. Le ai. God is our counsel. Amene. O le na te ao mai. O se me whape na lautus. O le na te whaatonu mai a te au. O le pō fo'i e ao mai ai a te au o lo umawhau. Amene. God never keeps his counsel from us. E le tau fia e le tua, lana whautua mai a te tātou. God is our helper. Amen. God always instructs us through his counsel. O le whaatonu mai a te tātou. Ngai whe me i tā vita. O le whaatonu mai, o le pō fo'i e ao mai a te au o lo umawhau. O lo umawhau. Our position in God, our provision in God. O tātou tūlanga i le tua, ma lo tātou manuia mai le tua. Amene. Kau maua la le manuia e ala e on tātou te talo. Amene. Leo au mai e tā vita mo i tātou. Le wha manuianga, le tioa foi le wha uma le upui ala apostolo le Kalesia i Filipi. Le ana whai mai ei au al popoli. Au le atu vale. Ai a wha i loa atu i le atua mea uma taute mana na o ai mea uma lava. E ala i tatalo wha atonga a toa ma le wha fe tai. Whai mai la i o tatalo o tamaloa. O le manuia fo i mai le atua. O lo o sili sili mea uma e manatu i ai tangata. Amene. O le ale mea lo te mawhau ai. O le ale mea nai te mawhau ai. E sili sili ale manuia wa au mai e le atua mo i tātou. Amene. E leo ina i o tau loto. A toa mo tau mawhau ia ke riso Yesu. Amene. Aleluia. Pe mai upo le apostolo Ioane. O lene i fo i le wha malosi o tātou maua i ona luma. Pe a whai tātou te ole atu. Se mea e tusa malona fina ngalo. E wha fofonga mai o ia ia te i tātou. A whai fo i tātou te i loa. E wha fofonga mai o ia ia te i tātou. E se mea tātou te wha atonga atuai. Ua tātou i loa e maua i tātou. Mea tātou te wha atonga atuai ia te ia. Amene. I ia le li. E peia o le vā o le atalii ma le tamā. Amene. O le alo i loa i le whasawā o lo tamā ia te oe. O le alo i loa o le alofa o lo tamā ia te oe. E le aise me whaatua o ia ai lo tangi atu i lo tamā. Amene. Lea lefe me le apostolo Ioane. O le mea foi le nei tātou te
I verse lea. Malosi po le upo le tua mo tātou. Lea la au tue whaitau wina mo oi. O whai upu lea. Lea na mafu ai o au mai te sa pali o tara le. Lea tāputa. A wao e lo o te tu I owa I o luma e lea mua. A wao I o I lo I tu tau matau o ia. E le faa mai e tia I lava. Kono winga so se me anu e ta vita lai mua atu le tua. So se tau e anu e ta vita lai mua atu le tua. So se me fo sa I ta vita laua mua atu le tua. O te tupu Yehova I o luma. Amen. O amai ta ua le tae. O ngā ke anu e tia I le tua, o ngai wha mua le tua I o luma. Nele ese ta ua, te I tu ua mota mulu laua. Invite, we pray because we need to invite God in our salvation. Before you leave your house, invite God. Saule tua e mua atu. Ai ke le yo o leo whare whainga luenga lale ua. Wa unga na tā pena e le tua me unga mo hei. Pai la po le anitanga e lafu mai ke rega I kai anga e popole. Amen. Ko atala tangata e whaimai ate oe ke oli a esea. Lewa e mauti noa, lo tu langa I le tua. Ma lo I loa le nei. O manuia wa au mai e le tua mo I tātou. Ino o tātou wa whaamu mo atu le tua. Amen. So se mea tātou tāpena ai ta mā, wai si na fia o fuanga au whana, mua atu. Para au mia le tua. Invite God in all circumstances of life, in all our situations. Invite God. Amen. O te tuku, Yehova yo luma e lea moa. In other words, me o tātou whimo masino ni ea, tatalo e lea moa. Amen. Praying without ceasing. Tu Yehova yo luma e lea moa. Praise God. Why? Because God never keeps his counsel from us. Ele tau fia ele tua mea le lei moe. Amen. Ele tau fia ele tua na se vaenga. E au mai ele tua mea uma. Orora ne nea marona tamau ainga o ana wha manuianga. E release mai ele tua lunga ia te oi. Pea e wha mua le tua. Ele no tua oi e sa ora wha mua. Si uso. Amen. Ia le toi tonu fai ue toi tātou pamano si ni tai au. Ame se pate mi ia le tua. Are we okay? Tātou wola fai ue manu. Mai le fai ue manu, o tātou wola fai ue iwa manu, ma fai tātou ue manu. O le mele fia ai o moto, ma oli ai o mawhau, e malo lofo e lo tino ma le saunga le mu. A wai e te le tukua aku I le tukmamau, e te le tukua atu lo tangata pa ia o iai le pala, e te whaai loa mai a te au le ala o le ola, o I o luma le fia e malie ai, o I lo I tu tau matau le oli e whawau. Alia batu le vai na muli tatu pa marusi tai au ni. Vai na muli a le o manuia mai le atua. O ia tatu te sauma le mumai. O ia tatu te manuai oi o le atua lo tatu ni. God is our security. God is always near to us. O lata mai le atua I te oi. O iai o ia I totonu I te oi. O lo sawa le mu ai tātou. Amen. Pe mai la ia, I nate wha mano sia I tātou. Hallelujah.
le whaangai e tia I la bapa e se si e pai ona o me se winga whaangai e tia. Whaangai whai mai le o te tū I oa I o luma I leo mua a wau o I lomi tū tau matau o ia e le whaangai e tia I la bapa. Amen. Amen. No winga le o mai le toi atu se me te bai bai ai. Ele au mai le toi atu se me te solo muli ai. Ele au mai le toi atu se me te musumo fie ai. Ele au mai le toi atu tatou se me tatou te fa para ai. Amen. O ira na te fa mano sia tatou. O lo te tonu ia te tatou. O ira tatou te sama le mu ai. Hallelujah. O leo tato iai yaso a kui. O leo tato iai yaso le mataama. O luluina whawai o malo. O luluina whawai o Alesia. O luluina whawai o Aima. A oi tato te sama le mua. Le atua. And that is all we need. Paua ale mea tato te mana mia. Ole atua. He is our security. God is always near to us. God will always strengthen us. Amen. God is our hope. Oio tato whamoe moeola. Le o mon fai tawina le upo le tua mutato. O io le whapo mai. O io le mafu ama o mea uma. E o lava isa stanata soi fua. O lo mana maina le ola le tua iluma nifu mai le. We must know God is our source. Amen. E leo se source la o se si. Amen. He is our source of our hope and our joy. O io le whapo ngai o tātou whamoe ola, ma le tātou oli le tua e whapo mau. Amen. Mai e whakua iwa, o le mea le fia ai o loto, ma oli ai longa manu, e malo lo fo I lo tino ma le sawa le mu. Amen. O le na te au maia le oli, o le na te au maia le whamoe moe ola, o ia tātou te ola ai. Amen. Tātou te le tue sama le mui lalo ni pule ama ni whainga maru. Amen. Tātou te le tue sama le mui le, rangi le tātou te iai. Awa na o le tua tātou te maua e whamoe moe ola. O le na te au maia le oli a te tātou. O ino le tātou ola. God is our life. He gives us hope through His future promises. You know, when we obey God and follow all His instructions, lale, His avalia lai whaamanu manu wai wholawholanga le tua, I luma ia te oe malonga ina. Amen. Hallelujah. The promises of God is upon you and your family. Hallelujah. He gives us hope through His future promises. He gives us joy through His present benefits. Hallelujah. E te ola lai le rangi le samalemu, ai te samalemu onolea, o io tatu whamoe moe ola. Amen. O io tatu ola. Femele whele o spunu. A wae te le tu ua u le tunga mau. E te le tu ua tu lo tangata pa ia I o iei le para. O le tu o io tatu ola. Amen. God is our life. God the Father raised Jesus Christ from the dead. O le tu o ngana whaatuwina mai Yesu Keriso na ioti. Ina ia le oti oi. Ina ia le o se pala ia te taua.
Amen. Hallelujah. Pea tātou whaamaoni se ia o I le oti. O le tātou walea. O le tātou maua lea o le pale o le ora. Pea e le whawai vai. Pea o le whawai vai. Amen. God the Father gives us life through the resurrected Christ. Amen. O I o tātou fia. Amen. O ame te tupu I tātou wholauma. O I a tātou te maua I fia. O ia. Ae. Lai whawai vai na la o tātou la. Amen. Maile te talo ale tangata o mātai. O mea uma foi tau te ole mai ai te talo. Wa iai le whātua e maua lapa e o tō. Amen. God is our leisure. O ia o tātou fia. Amen. Pe meile e awhe ko sumatas. E te whae loa mai a tau le ala o le ola. O ia uruma lea. Le fia e maali e ai. Amen. God gives us a life worth living. Amen. O ia wana au maia se ta iala mo tātou. O ia foi na maia te tātou le ola e tātou an tātou wa. Tātou wola ai. Amen. Lea. E le so na ola e tātou. E te le pule le ola le tua. Tātou te le pule le ola le tua. A o ia ona foi na maia te tātou lea. Le ola e tātou wola le lei ai. E le lo tua oi. Ai whani le ola le tua. O ia na te wha ato toa ina o tātou oli. O I lo I tū tau matau le oli e wharawau. Amen. Ino wa I loa, ma tātou I loa o le atua o ia o tātou wha moe ola. O ia e le ngata wana foi na mai a te tātou, le ola te tau tātou olai, male mautinoa o ia, na te wha ato toa ina o tātou oli. O ia foi, o lo iai, o le tātou oli. Amen. God gives us eternal pleasure. O le oli na e wha mau. E la la watu lo me e wha. Ia o tātou wha. Ai lo le yasu. Praise the Lord. Mantua a te repeating. Ese matau. Amen. Vaina mua. We all need God. Tātou tātou te mana o mia le atua. Amen. Lua. The way to have God is through faith in Jesus Christ. O le awala tātou te maua i le atua. O tātou whātua tua I le tangata o Yesu Keriso. Those of us who have God through faith in Christ alone need to focus on Him more so as to understand and experience all He has for us. Amen. Tātou umalawa, o tātou maua le tua I tātou whātua tua I a Keriso. Te mana o mia, o na tātou wa, lata atu I a te ia. Mamala malama le lei. O lona soifua. Saa mai. O lona ola na tui na mai. Mo I tātou uma. Leo o tātou mawai. Le wha moe ola. Ele eis tātou wha moe. But God gave us hope. Wha maoni le li te talu. Nga o le atua e mano lo masawa le mua I tātou.
sila fia i le tali o mea uma. Tātou whātua tua e le ngalo ai i le atua. Awe se pate i ele. Mai lei o le apostoli koni. A whai tau te tū mau ia te ako. Te tū mau fo ia upu ia te o tau. O mea o malawa tau te mana na o ai tau te ole atu ai. O na whaia lava lea e le atua lota mā mo o tau. Le atua aftaitele ni tai au. Nei aso e whawhangaina i mātou i le upo le ola. Mātou maua i le atua. E sauma le muma le mano longa o mātou ngama. Ina ia mātou maua me wha moe moe ola. Le oli oli e wha wau. E ona e aua o ina i mātou te mā. I mātou te tāno whaftaine tua. La upu whetalai. O la upolo i aile ola. O la upolo i aile mana. Mātou te maua aile manosi. Ina ia le whaangai e tia i mātou i o luma ta mā. Ta ia matu le mātou whaamomua i a te oe. Mea uma lava e te sau nia mo i mātou ta mā. Mātou whaalongo, whaamaoni te tau. O le mātou whaatua tua e le ngalo ai oe. O le mātou mauti no le lei. O oe lava o le tua o le mātou whaamoi moi ola. After I tell it to my upu. Tō matawina ai o mātou wola whaatua tua. Na ia mātou winu i mea le lei. Na ia mātou a ai mea le lei mai lo lau ai. Mātou te ola ai le whaatua tua. O a mea i o mai whainga tāna popo ngā. Mātou te le tue solo muli le tue se mea. O mātou te tālo le ata mā o ai o mā futa le leitai au. O lo iai se mana o mai lo na roto. Le tua tali se mana o mai le leitai au. Whamanuia i lo e kalesia. Ono Yesu wala tua i mātou te tālo le leitai au. Ala lama patasi whana o le tua. Amen. Ia, sumaile i tātou o whipese. Ta pena la tauranga ma suai. Ia, wa tātou whaina tauranga le ni asu. Whai se mea le lei mo le tua. Le wai whaalongo i upo le tua. O le manuia ua o mai e le tua i a te tātou. E silisili me umai manatu i ai tangata. E leo ina ai o tātou loto. A toa mo tātou mawhauwhau i a te risi. A o le ase me te ame mo le tua. Amen. Ia, wala watu tātou iti a tono whaka mone tātou tanga ia o tātou suwai mani tauranga. Sauwhia fia, ame se tauranga i le tua ia wā le mā wenga le li, siri o le whakamunia le tua ia te oe maloka ima.
O mātou lau tutu i o luma ta mā, mātou whaia i le ngāo ma le awa e te tau ai. Mea uma lava sa mātou maua le tua i ngā luenga, o manuia na e au mai, o mātou tue whai tau ranga atuai i atu o e ta mā. O e tataro i le itai au le tua wha mole mole, se e whapa i a inga, e tau ranga ma le se fulua i a lopa inga, a wale tua e ngā luenga na ua fio. Siri au whanangi anga le tua i mātou umalawa o e na lafo, e mai se mātou umalawa le tua o mātou whaitau ranga atu i a te oe, i e iai le tua umanuia i lunga o lau e kālesia. Whanangia i a inga o mātou le mafuta, mai se re tino ke riso le li o mātou whaisauringa le mai asu. Tu mau atu i a te oe le tua, le viinga, le mamanu ma le matango o fie sisi. Lo suafa Yesu o mātou wole, o mātou walau atuai a rana whatasi whanau le tua. Amen. Amen. Tamane tai au. O whai wina le tua le sauni ka lau whanau. Le mātou sauni mātou te te fōi o mātou aipa. O lau te tālo le tua si e whamanuia. Samaia le tua au whamanuianga. Tofu si ai mātou ta mā. I suafa le tua ta mā. Le tua le alu, le tua le nganga pa ia. Tuna tua i le tua lau e kālesia e o ma le manuia. Amen. Amen. To God be the glory. Forever and ever. Amen. Ya tātou alana me lana whakotai.